Pauchida Yimpum Uibamar Uibapau update Taujari. Some minister na Mayum da Chatuna Saknaira Sinka Unacre. Abasba Lotok Privacy Langaki Firmni and Piren. Manipur gi Abasba 1958 Loktoki Privacy Langasiki Firmne. Adumapo Egazi Amukana Tamjalaktana Manipur Langakambadi Center Kilangakani Marakta. Political talk Amamatau Tapan Center Gawis Hatun Honare. Lieutenant Wanakigani and the Minister and Berena Fondokre. Wafam Basing Assistant Minister and Berena BJP Saknair Basinka. Unabagi Tarungi Sarukamu Oina, Lambda Machiki Tongan Ba, Lambda Maming Derabam using academician educationist saying Jum the Chatuna acting Unatuna Waris Hava, Wakalo Loba, Amati Taudal, Niki Bagamari Lenata Fondokibane. Konsada Dugamari Legenda Pombisin Hangba, Wangi Pokum Piratuna Pirena Makatana High. Manipur Jauna awang nongpok state sing dagi apaspa loktok pahibasi market demandne. Awang nongpok telai report lalu bagi irangase political dialogue tau tuna warusin produk nada pohon apa matau tai. Hantar dalam tamasigi ariba lalu amana makoi kumon tharom the sovereignty ki condition jara badi leka ka wari sagani hena fongtok kipa do afaba khongthangne. Wari saba asi mahaka sana ka dapat trabasu India government kuri sana pada lubaduga India lenga ka wari saba yana pohon pada mahakna bateng pangkane. Manipur mas ohang nongpokit lalu bagi wafum tarai na lobi yaroi marmasina su pistol kamadi political dialogue tau tuna warusin purak na bohona kadabane masida isu asi karino kang daba politician su yaw daba nate afas balak tok pahabasi jinda banglaw talaw na kanaroi Nagaland da afas balak tok lura pambatong center na amok tamjalaki bai koi kudek na kang lebane state amadaki afas balak tok pahabasi state amadi center lingak animaki power lay Hausisu lengkak asigi oiba firipti Manipur gi apaspa loktok kadabani habasani. Masih loktok na bagi dambak cabinet na warip law rengita amukan na tamjilak na center lengkak kilosing pasinga kana ba change. Ngahaki political gi kudong sabot law ba jana loktok lagani aina law ba iyai. Nagala marom dana lengkak bayrak labadi disturb area status loktok kani Congress. Congress party na matang lengkak parabadi ahan ba cabinet mifam da Manipur gi disturb area status loktok na ba warip law gani. Center na jatra ba phabu matam amagi Congress lengkak na firip law ka loktok ngam laga. BJP ki double engine gi lengkak na kari ki firip law ngam tabano haina MPC ki working president ke maga central na fongdokre. Imphal ki Congress office da pangthoki ba pawgi mifam mamada ke maga central na hai. Komjali sing ani mari da matam matu ki Congress lengkak ki minister amasung cabinet minister singna center da disturb area status loktok tana ba akan ba poktak pirak lawa phawada. Miyam ki damakta Matamatu ki Imphal Municipal Council ki manung chanba assembly segment taritagi disturb area status loktoki bane. Hausik lairiba BJP ki lengak asi policing liba se minister lengak asida jawriba Council of Ministers sing amasung BJP ki lusing ba kya the state asigi sing amasung tamda law amasung order ki fiyam phakale hain mathau makhau pong laure state asigi state asida ki disturb area status loktok pasi state lengak ki meg makhata sathagada ba wada disturb area status loktok triba phawba Assembly lautok triba assembly segment sing asdagi disturb area status lautok na ba Congress party na lengak tataksilde lengak na cabinet bifam amafam laga warip law robam batong da disturb area status sa silautok kadabani haike matamamada lairamba Congress lengak na assembly segment taritagi disturb area status sa si kumjali sing ani marita lautok ibane hanak ta Nagaland gi Mon district ki voting place da thoki ba laibak thira ba thautok amata Misam kia armin hat kibagi thautok adu ki matungda awang nongpo state sing dagi afas ba loktok na state kara ki minister sing law rok labasu Manipur gi wainati loktok tana lairi Manipur da afas ba ki makada tongan ba mafum kia da security force in misam kia hat kre hairang koi thong mihat malom mihat rems ki mihat na sing ba thautok kia lai kre asigam ba thautok asi makata na Manipur da thogloi ani khai leite haike atop pau amadana Assam Rifles na Imphal More Lampida pochai puba gari sing ta tawning ba tawduna laire Assam Rifles na More dagi pochai puduna thorak ba gari sing ta tawning ba maung da tawtuna athengba biba dagi lambi asida karbar tawiba miyukya yaona drivers na awawa kya mayung halle Manipur legak na miyang changbina na ba driver kya na poning sing silagle lambi asida senba diai gari thoba driver amana pami sing ta hai COVID-19 na tha kaya awaba mayuk na driver sing mung punana bhawana bada chaiteng kya phangtuna lagle masida More Imphal lambi gi khudeng thabi check post ta leiba Konsuba Assam Rifles na More rom dagi Imphal tamda thorakba gari sing da tawning ba tawduna chana thakna ba falam singi manung chanam
तेलहौ हवाईनचिंग पोटलमचिंग बेग यांखै हुंपुरोम बोरा निफुदगी हेना पोबा यारोय हाइदुना अथिंग पपीरे मसिदा नतना इलेक्ट्रॉनिक आइटम कॉस्मेटिक साफोन हाइरा याउना तोंगन तोंगन पोटलमचिंग पोबा यारोय हाइदुना अमुकसो अथिंग बथमलगले मसिदा बोरा अमदलुपा चामा चामा गाड़ी भाड़ा लौरिबने लोइदना मसिगी मथक्ता अमुक थाउ लुपा लेसिंग निपान की खाइदोखिबदा इमुंग मनुंग थाकनब होनबदा ड्राइवर सिंह अवाब अमु ओइबदा नतना इमुंग मनुंग पुबा गमदबगे फिबमदा लैरे मसिदा ड्राइवर सिंह स्टीयरिंग पाइप थादोलगे लेगान थबक अम पिबिरो हाइके ओइरगलबे फिबम असदा लंबी असदा कारबार मसा मसा तौजरिबा मियोइसिंग जाउना गाड़ी ड्राइवर क्या अमदे असम राइफल्स की जाथंग इन्नब होनबदा लो कोकपदा लेन ताब हाइबदु ओइरे मसिदा नतना लंबी असदा इम्फाल दगी जी एस डी याउरगा इंडिया की पोचे मोरे तमना पुसिलकपदसु लंबी असिदा लैरिबा तोगन तोगन बा पुलिस कमांडो खराना पैसा लौदुना लागले अमरोमदा मोरे मरुंगदा ऑटो ड्राइवर्स न पोचै पोबा गाड़ी सिंगदगी लुपा चामा चामा लौरे मखोय असि यूजी ग्रुप अमरा हाइनसु हंगलगले मोरे कैथेलदा पार्किंग पैसा लौबा मियुसिंगनसु मोरेगी अतोप मफम अमदा गाड़ी खामदुना लैबसिंगदसु चचतुना पार्किंग पैसा लौबगी थबकसिंग तोइना सथरे मसिदा मरी लैदबसिंगदा थिदोपिनबा खंगलगले माहिरोइसिंगदा गाड़ी अतोम लौरोय हाइन ऑटो ड्राइवर थोरगले गाड़ी थाव की ममल हेंगलकपना मरम ओरगा पैसेंजर सिंगदगी गाड़ी अतोंगमल चामना लौरे हाइन पेनदब वफम कया फोंगतोंगनारिङै चिरगसिदा माहिरोइसिंगदा गाड़ी अतोंगमल लौरोय हाइन हिंगनबगिदमक खंगाबोक्तगी थवल फाउबा ऑटो सर्विस तौदुन लांथेंगनारिबा ऑटो ड्राइवर थोक्सम आभिरामना फोंगदोखरे खंगाबोक कुलाकपम लेखाइद लैबा इमा गेस्ट फंगिसिंग हुनबा अमद ऑटो ड्राइवर आभिरामना हाय थाव की ममल जामना वांखिबना मरम ओरग गाड़ी तोंबगी ममल असि खंगवक वांखतखिबा असिना तोंगी युबिरेल ओरकदरिबा माहिरोइसिना महि तमनबगिदमक स्कूल कॉलेज अमदी यूनिवर्सिटी चिंगबा चनरबा होनबदा अदुकी मतिक अवाबा मयंगनरे मामा बापा ओइबसिंगसु बसासिंग महि तंबा चटनरबगिदमक गाड़ी अतोंबल होननबा होनबदा चाउना अवाबा मयंगनबगी ममी एप थमोइदा उबा फंके असिगुम्बा अवाबा इमुंगसिंगी मामा मापासिंगना मसासिंगबो महि तंबा थाननबगिदमक मयुगनरिबा अवाबसिंग असि येंगलक तोंगी मिरोल ओरकदरिबा माहिरोइसिंगना महि तंबा चटबदा गाड़ी अतोंबल लैतबगी अवाबसिंग कोखननबगिदमक माहिरोइसिंगी अमदे मामा मापा ओइबसिंगदमक कथोलगे आइदुना गाड़ी अतोंबल लौदबगी फेरेबसि लौरकपने माना मखातन हाई खुनाई असदि हिंगमिनरिबा मियो खुदेंगना अगम अगंबा मतेंग पांगनतुना पुन्ने हिंगमिनबगी वखललोंदा चटमिनरबदी तंगदु लैताबा इंगजिकपा खना चैनबा मिहान मिपुल लैताबा लमदम अमा ओइगनी आइबा वखललोल असिदा चेना थाजबा थमदुना फेरेबसि लौरकपने कोविड लाइचना मरम ओरगा मतम सागना महि तंबा चटपा फंगलक्त्रबगा तुंगदा गाड़ी तोंबगी भाड़ा असि खंगवा वांगलकपा असिना माहिरोइसिंगता अवाबा कया मयोगनरे अदुबा ngasi मखोइगिदमक्ता लेम ऑटो सर्विस तौबिगनी हाइबा हाइना पुबीबा असि यामना थागरिङाइनि हाइना माहिरोइसिंगी बाइकेदगी फोंदोकनरगले मागादरकपा अतोपा पाउ अमदना सब मिनिस्टर की थमजिनख्रे साइकिल असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी की एमएलए यामथोंग आउकी क्वेस्ट कोर्ट ओइबा मरिसुब आईआरबी की पर्सन अमा लैखिदबग मरी लैनना लाइगाई म्यामना ngasi चीफ मिनिस्टर की बंगलो तमना थमजिनख्रे पावसना हाई लैखिद्रे स्कूल अदुगी ममिंग युमनाम सानजत कवे महांगराक नुबिदांग पुंग 12 रोम ताबा मतमदा इम्फाल की राजमेडी सिटी हॉस्पिटल लैखिदबने माग एमएलए यामथोंग आउकी की युमदा हौकिबा था असेगी मंगादा तुसिनबदगी सोगले आइदना पुगलकपदगे राजमेडी सिटी हॉस्पिटल लैकनरखेबनी अतुबो लैखिद्रब संजितना तुसिनबनी आइबु थौदोकदु चिंगनानिङै ओइबदगी संजित की मुंग मनुंगी मियोइसिंगना साइकिल पुलिस स्टेशन द कंप्लेंट तौबदा ताबिद्रे हाइरे माग लैखिदब अदुगा मरी लेना ngasi sanajit की इमुंग मनुंग अमदी लेकाई मियामना माग की मिसी अदुगी असुंबा लागला लंजिन पुतोकु आइदन ngasi कोनुंग ममांगलोमदगी सब मिनिस्टर गे बांग्लो तमना थोमजिलके अदुबो sanjentong मथौ तौदन लेबा पुलिस टेमदा थटपगल लोइदना मिमरी खंगतुना सब मिनिस्टर उनहंदुना वरी सानाखरे सही तरह की नुपीमचा मजाउना अनै लैखिद्रे मणिपुर हौकिबा पुंग कुनमरी असिग मनुंगदा मसागी सही तरह खक्तंग हारिबि नुपीमचा मजाउना मियोय अनेक कोविड लाइचत असिना मरम ओदुना लैखिद्रे नाउना सैंपल लिसिंग अमगा चामरी मरफोगा माथोय टेस्ट तौबदा मियोय तरागा निपन पॉजिटिव होइबा थेंगनादुना पॉजिटिविटी रेट चादा अमदस्मिक अनिदा लैरे कोविड-19 कमन कंट्रोल रूम दा थदोरकबा चेरोल अमगी मतुंगिना लाइचत असिना मरम ओइदुना लैखिद्रबि मसागी सही तरह खक्तंग हारिबि नुपीमचा अदो इम्फाल ईस्ट डिस्ट्रिक्ट की थोंगजु असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी की मनुंग चना लैबा मफम अमदगिने मागथा असिगी तरेता मदर केयर चिल्ड्रन हॉस्पिटल दा कोविड पॉजिटिव होइबा थेंगनबदगी नुमित असिमक्तदा जेआरएम्स दा रिफर तौरकेबने माग मसादा निंसा सोरो निंसा होनबो वाबा हक्चांग सागरपना सिंगबा लायोंस उथोरपा थेंगनागे नुपीमचा असि हानदगी डाउन सिंड्रोम लैबा अंगांगने लैखिद्रबा अतोपा मियोय अदुना इम्फाल ईस्ट डिस्ट्रिक्ट की मनुंग चना लैबा वांखै स्टॉकफुम लैखाइदगी मसागी सही 43 सोरबा मियोयने माखानादगी अनाबा लैबा मियोयनी लोइनना कोविड वैक्सीन की अहानबा
dose kaktaba kapada ngairibane makhoi tharaga hojik phawbada leikidaba mising lising ab kasa pan mafuga mapan yaugre amarom the state asida nongna post boiba thengna ki basinga do impal estagi ahom impal west dagi taraga mathoi thawal dagi amade kaksing dagi ahom ne makhoi ga nakna ramba singi khongul liba amade makhoi ki laifam sing containment area oina lauto pa ki thaba paikat ba hokre miam gi mifam december taraga daruk ta pangthuk tuna makhata ba khongjang laptop kani STDCM Central Trap Demand Committee Manipur STDCM na matam kya gi mamang dagi mitai furpasigi India ki ST list da Chalhanana Code of Conduct mamang da recommendation thaga da bani aina taksin dona lagliba sida laigana thabak amata paikat pirakta maram na lagliba December taraga tarukta miyam ki oiba mifam ama thangmai ban konthok kan bisang landa pangthok tuna makha taba khongjang changsinana ba warip naragani aire STDCM na sinduna lisang sina sataduna lagliba wakan mifam gi saruga moina ngasi social worker club hairangoi thong amadi hairangoi thong women's coordination committee ka punna kosam da laikai asigi community hall da pangthokiba wakan mifam ga mari leina committee asigi secretary ke Bogindra Sina ai matam sana furuk masib India ki ST list saranduna phangbam tok pak laklok singa du phangan binaba recommendation thabi ai duna takna duna laklaba so hausik phawba lenga ka sana thapak amata paket pitana leire Central government ki maike dagi kyar khana recommendation tharkna da bakhangalak pa leire baso recommendation thabada tangai fadana sangba ethnography amade socio economic survey housing phawba pangthok tan leire Marambasina committee asigi makhada miyam da democratic oiba khongjang kyamaro sangsin dot lakba asida lengana thausa bidrabanina makhata ba kari sangsin gadagi abado miyam gi mifam asina warip nagane atopa pau amadana nutrient value mangdriba yerum phangan gadore Manipur da han boina UV ray sinaraga sanitize tawraba local ki kokpa kuidriba yerum sik miyam da phanganarba sem saba loire Apik farm tawtun ke loijar besing bo puning thagat pa amasung lamda masida brand toramba afaba yerum sabagi kanaba miyam da khangan na bagi dama khongtanga si paikat bane haina yurai farm ki ko founder oirba maidazit khomuk samna phangtokre nambol foijing singning da ginhak pam vidya tv na founder amasung bahak na ko founder orga semba farm asina sangchalagli ba khongjak asiki matang da maidazina pawchi asiga akhanana unabada hai lamda masida kokba pung kunmari ki manungda packing to fresh yerum sing branded to ka phuthok tuna miyam da fangan la pagi wakhalola se komjali singani kunmatoi ki September thada gi khan bahura ki bane mahoi gi mapung oiba pandam de Manipur gi miyam na sari ba sinjak da protein hen ba masan pina da ba hona ba da yerum gi protein asida gi fangan da ba pandam da khongsang asi sangsilak bane yurai farm gi makha da yerum haiba brand asigi makha da kok pa kuitriba yerum miyam da fangan ba loina jum da pikna yen lojer ba poultry farm sing bo jokhana na bi khongthanga si lokhalapani aike khongthanga singi makhada yen lojer ba lawmi sing ki sanme lon phagadan badam yeng thamli bane advertisement gi aton ba senpham sing doctor badi pause phongba lep ka dore lagli ba December taramaga phawbagi manungda Manipur government da toliba pause sing advertisement bill sing sengdok na ba khongthak lakhulak trabadi pause phonglepa media housing thabak lip na pause phongtaba yauna makhal makhagi khongjang sangsina da ba media gi organization omna warip nagre Editor Guilds Manipur EZF All Manipur Working Journalists Union Amjo Amazo Hills Journalists Union MISJU ki apunba mifam amagasi Manipur Press Club ta pangthok tuna Manipur government da tonthun leiriba bill sing pithok tabana maram oiduna pause phongleba media house na mayuk lariba awaba sing kumna khanaraba matung ta wariba si lauki bane media organization sing asina Manipur government bill sing asi sengdukna ba December tara phawagi matam thaba laiki bane aduba government ge meke dagi thabak amata lokholak tabadagi ngasige mifam adu phamduna khana ke bane makha tarakpa atopa pau amadana Taliban Pakistan chief na attack sing chathaba amuk haunana pamagi fighter sing ta khan kre Taliban Pakistan aina khangnaba Tehrik-e-Taliban Pakistan na kan namatagi uina lauthoki ba tha amasang ba sisber ama sagol sikina bidang da loisele lauthoki ba kaloinana terror group adugi losing ba mufti Nur Wali Masunna Pakistani security force sing matakta attack sing chathaba amuk haunana ba magi fighter sing ta khan kre audio message amada TTP chief mufti Nur Aike TTV na mediator sing dagi nadragana Pakistani government dagi paukhom sing phangi drabana sagol sing gi ahing nongai matung dagi fighter sing na makhoina leiba mafam amada attack sing amuk hauna dabi hak pire sagol sing gi namidang da sisber adu loisille lakthok laduna statement amada TTV na Pakistan government bo Afghanistan da ahan bagi khana bagi tangkak sik adu da terror group adu da sakiba makhoi ko sak sing adu ngak tabagi maral sege
Pakistani authorities na makoigi bandi samaga sumna ani thadok Leikhidre an statement aduna aige. Statement adugi matungina ahanbagi janaba aduna thadok laklaba bandi sing adu Islamic Emirate of Afghanistan gi khutangda November amada TTP da kusinanaba guarantee tawki. Nagalani magna formal oina wari sanaba haunaba amasung nagalamada negotiate mangagi maming pinanaba janakibani ainasu TTP na makatana aige. TTP na member mangagi committee amasem kre aduba Pakistani government na wari sanaba negotiating team ama Leikhidre. Security force in awang nong suk thangba Khyber Pakhtunkhwa province ki mafam kiamuk da ceasefire lairingai ki marungda rising chataduna militants kiamuk hatki amasung phaki anasu group aduna aige. Nagalamorom da Kabul da Pokhaibada Mui ani Sikre. Afghanistan ki konung Kabul gi nongsupta irai numita tongan ba bom Pokhaibagi thadok anida Mui ani Sikre amasung mari sokre. Minibus amada bom ama Pokhairakhibada misamani Sikhi amasung ahum soki haina. Taliban gi Interior Minister gi Wangalo Said Khost ni pawmising da aige. Hariba mafam adumakta da atopa bom amasu Pokhairakhibada napi amasoki aina mahna makata ke. Oza hatkibagi matang da Congress ki mairoi winga police ka khutong nakre. Odisha ki Katahandi district da oza hatkibagi matang da Minister DS Misra fanadaba demand tawrada na Congress na sawat ba NSU agi activist sing da Bidan Sabha adu geraw dona da buhona ki badagi karang Bhubaneswar da makoi ka police ka khutong nakre. Bidan Sabha tamna lakiba NSUI National Students Union of India ki activist sing adu police na thingna da ba honor ki bada khutong nakibane. Kongjang syllabus sing aduna MG Road police barricade sing adu kawkhai ki amsung police da yerum sing amsung khamen asin basing langsin ke madogi khut handu da police na mairoi protester sing adu da leisaina kan ki amsung makoi ki marung da ki kya masoke ngarang security cordon adu thuai dun NSUI ki mairoi sing adu na state assembly ki premises da thomjena da honara ki bada police na makoi bo tan khaina da leisaina kan ki bane nagala morom da na tornado nonglei nongsit da yangkai secret Khanong Puk Thangba US State Kentucky da tornado mari silaki pada yamra bada miyu yangkai sikre an state adugi governor na angan bada pawmi sin da phongdokre state asigi mile sani fauna khwaiti kan banong lai nongsit anuna silak pada county campro mang ta khalamle an governor ND Besiana aige namidang adu makta da Illinois state ta nonglai nongsit amuna asauba Amazon warehouse amada safu kan jai silaki badagi worker samrom warehouse adugi manungda Thopangam da chaptona laiki aina mafam adugi media na aige. Nopi sing da tha da lupalising mga pinana batrina polda wasakle. Matang jagi February da pangthokadar ba Goa Assembly Mikal da karigamba Trinamool Congress ba board bibi dun state da sida lenga ki sakdi pain biba tarabade. State da sida nopi sing gidamak direct case transfer scheme ma pangthokani aina party aduna ngasi wasakre. Parties na lenga ki sakti bo hek paraklabade inflation mekna guaranteed income support hoina tha amada Yamthong Kudengi Nupi amada Griha Lakshmi Kaubas Kimgi Makhat Lopalising Manga transfer tawani aina Trinamool Congress lusing be Mahuwa Maitran Aige. Party na scheme asiki damakta card sing hen thokpa thuna mag hauragani aina pongtok laduna. Unique identification number sing yauba card sing ase Goa Trinamool Congress na government ama hek sembaga operational oina oigani aina mahakna makhata ke. State asida BJP government gi hojiki Griha Adhikar scheme da thamliba maximum income selling ado Griha Lakshmi scheme na Tanaloida bane scheme asigi makade state asigi jumthong lak 3.5 tagi nupi sing consent gani aige. Nagaland da afaspa repeal tonanab gi warip launana ba December kunda assembly gi akanaba mifam kaukre. Hokiba December marida Nagaland gi Indo Myanmar border gi Mon district gi oding da Assam Rifles amasung kunmathoi suba pera commando na coal mine da thabuk surur ka halakba singme. Taraga mari harkiba kya aman also apanangan kiba tawdo kamari lainana. State atu dagi afaspa repeal toner ba tha asi kunda Nagaland gi assembly gi akanaba bifam kaukre. State atu gi governor Jagdeep Mukhin assembly session adu formal oina samon tawgadabani. State adu distabaria lautoktun afaspa gomba aduna army na misam singbo afaspa thamba aduna army na misam singbo faning laga phaw amadi singnai aiduna hat patupagi thawong kya satariba je tengnana bagi namakta yakasi repeal tonana akanaba mifam basi kaukibane. Mifam da Naga political issue in matang da sukhanagani aina state atugi Minister for Planning and Coordination Land Revenue and Parliamentary Affairs Naiva Kronun Fongdoke. Assembly gi akaraba mifam kaunu da wari pasi Minister Nephew Ronald Singba Cabinet Minister Sing Yauba Northeast State Sing political party Sing ki Myo Sing Yauba Core Committee na afaswagi isugi matang da khanaraba matong da laukibane.
Masigi matakta state adugi tribal organization sing civil society Naga Student Federation amade Naga women group kya nasu assembly ki akhanaba session kautna afasba aribal tawna bagi warep lawna ba demand tawri bane Panbayabadi Montesita Indian Army Namisam Taragamari Haki Batau Adukamari Lenana Oting area ki quite ima pangal kanba body moriba Otings citizen na makoy jagada Indian Army sang bayar haiba warep lawas Leikhidre atop pau amadana lupal lak jangkai gi ex gracia lauk thokre thasagi ni panda Tamil Nadu da thokiba helicopter kaibagi thawdokta Leikhidre lens snake b site tezagi imung de ex gracia anulpala yangkai piragani ana thangchnamita under forest minister YS Jagan Mohan Reddy na lauk thokre Central district tagi horokiba site teza Tamil Nadu gi kunur ganakna Kartiri the Thokiba MI-17B5 helicopter Kaikiba Toduk, Aduda Leikhidre, Chief of Defense Staff CDS Jaran Bipin Rawat Ki, Person Security Officer PSOK, helicopter Kaiba Aduda Atimi Tarakamatoju Shekibane. Setu District Ki Egover Regada Beles the Horokiba Masagi, Sahi Kuntaret Suba Site Tezagi, Loinabi Siamala, Masanupa, Moksak na Amasuk Masanopi, Darsini Sahi Ani Suraba Makoising Leore. Saidagasida military authority sing the Tanzanamita, Sai Tezaki Aksang, identified Taukre. Atopapau, Amadana, District Kuntareta, COVID case, Hankalak Badagi, Center State in the section of Bakan Gre. Hogibasai, Anigi Matamasida, Labakasaki District Kuntareta, COVID-19 positive with Sawan Kalakibagaloina, Pibam Kumne Yangsili, and a center state in the Kangan Gre. Pendamakasaki moved to Sanksiliba, Lanzang as the Hojak Labakasi, Aruba Tanka Kampatali, Ainasu, center state in the Kangan Gre. Union Health Secretary Rajesh Bhushan stating the Iba letter of the eye. Laibaga Pumbagi on a COVID-19 case in Leptana Hantarak Pagi, Ben Amandak Equinovo Pangle. As you equip pandemic a sick milk the Sansilaba Lanjangasida Aruba Pivam the Lay. How give us a Ulani acid state Honki district Nipanda, positivity rate Chada Tara Yena report okay. Haripamatamasi Manung the state Amazon Union Territory Terek district Taraga Panda, positive Sang Sada, Manga Amazon Sada Taragi Marakta report okay. Aduna district Kuntaret section na monitor tawa change. Test positivity rate na tragana bed occupancy rate yumham over framework ama state sing the pere. Framework test positive poibagi sangsada tara oiba na tragana. Masdagi hian na tragana oxygen support yawba na tragana ICU bed sing warabaso. Bed occupancy sada umpudagi hian pada yumham oi. Later aduna high guidelines singi matungina anoba positive case singi cluster sing lak sinana district thakta lakoi pam thokpa thorang sing lakotona state sing amasing unit singna phibabasi section miyang sangadabane district sing covid case hengalakpa natragana positive rate wanglakpa thengnarabadi containment framework ki matungina akanba action amasung local containment thorang sing lakot kadabane Arubida content sing asiki marukiba pau khara asiba pau tamjariba Manipur local news YouTube channel amadi Facebook page asidagi yengbiriba punamak pathagasari channel asana tomda kanarabadi subscribe to video subscribe to video like and share to busu kawi punamak po amukana thagasari